ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka senjuk kinong sensiar senong Mauri ba lingba ka an wa jingtep RTI kala lab pakala don ka jing pendon kam bakla yo house school jong ka Mauri ba LP school bat nakaliang jong ka senjuk ha kat santrik no pra arajar way kala lej ban ujor ru sha ka subdivisional school education officer West Khasi Hills. Uba di yau penyau presiden ka senjuk hawe keren syakilat pasai kubor ulaong bakat kum ka jing yo jingtep laong balasiat yuk house school hado aspa sen hakisisnam henry lingba ka RTI pan lalap balasiat yuk house school tang arsen hakisisnam shushu bayau penyau laong ba nakaliang jong ka kong di hujon subdivisional school education officer West Khasi Hills district kala kular ban sim khia gini ka kam bat shen nakaliang jong ka office kan sapha ban toket halor kate ka benta kat kumba nomor ba nak mantap kau ni sakit kambah ba kadai ba miwan le kan ka RTI at de kat kum ka report na das school ba hang ne hapo office ba de yang masyat di kau 100% senang dan rai kat kum ka jing lap yang ni gadai di nong pak school bat kum ka sinong pada di setang arsen ka senang tidak nama kata yang kedawan salap kita penuh campur lah. Buat nilai kendor ya imatam bagi orang bah. Nilai simpian nak mengatakannya tambah mentah. Nak kalian dong i bagi orang bah. Nilai don tadi di pobet dengan empat pendap. Orang bah sampai pada inquiry. Kemudian bah hendak lah kam keloj puan ketum kajing amnod dong ni. Oh dia kata deh kajing siapa kat kumbang ilawan yang kenduk hang ne bang apa kata ka inquiry bat para min sampai data kampur luang kata ka inquiry min sawan yang kenduk yang ne office bun ba kijing bakla kat kum kajing lap jong ka seng na kata ki skim ba pa hapo jong ka ka LP school nga pen pau ha ka por ba ni kum ka seng jong ka SYC Mori ba unit niwan ban ya support ban kersan lam na kata ka ne ka senjuk tenga ha kana por nga kham kerpat ya kinong hikai ba kidai ban ya bat ya ti kat kum kendon jong ka school kum ka school hi kala ptha na ka banta jungi iwe barang